nuko ngo ibintu rero ngo biraza bamwe bakavuga ibi ikintu cyose namanda babwira nga muri Monday Superstar bashaka tuze tuvugane kuri ya makuru aba yagiye aravugwa hirya nino ndazi ko ari byinshi biba mwumvise yaje atubwira ati ndi mu gusohora indirimbo ngo igerekerezo rya gatatu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 bien sûr ngo ari byo yibuka kuko yashiye kuburiraho umuvyeyi wiwe uwo ninde ni Mukombozi Lucifer yatubwiye ati ndafite na surprise ndoca ndabaha iyo surprise ntiyabaye ikiba kandi igerekerezo rya gatatu ahubwo iyo surprise yaciba igerekerezo rya gatandatu acha duha indirimbo yitwa Deniza mu matayito yari yaduhaye menshi twese turavuga ati umuvyeyi wose anga yitwa ujya canke yitwa ujya mugabo akakanya tuko turavugana nawe yamaze kuba yanzika kumbuga ziwe yuko indirimbo yamaze kuba ihagarika uramaze kuyumviriza nibiki birimo mugabo ukoresheje amatwi wawe ni uza kugira ico uvuze neza ariko nyene kuna amatwi ndabasaba mugira ico mumbwiye ngaha mutagira ngo nyene muce mumbwira mbwira wogerageje kumviza ijya ndirimbo Deniza ya Mukombozi hamwe yoba bayihagarikije ngoba bayihoye iki yoba ikozwe mu buryo bwahe wowe ubibaza nawe ukoresheje amatwi ariko nawe ntarashaka kuva mu gacerere atubwira igituma indirimbo yashiye guhagarikwa twizere neza yuko azoheza abidusigurire bimeze gute kwa Mukombozi bamwe ati ibi bintu byo kwinjira mu rukundo hakiri kare ana ko aheruka kutubwira ati ijya ndirimbo yaruka kurekura ngo gime ijya aheruka kurekura bava ko yarafise amaganya ariko atamukunzi ubu mugabo uko murabona amafoto ariko arekana ko ari kumwe n'umukunzi umukobwa nyene ngo ngamuri entertainment ubona ko abantu benshi baguma bagaruka ati sha izo ngingo uriko urafata gihuti n'ingoga ngo ari kubanza kwitonda wowe umubwira iki gira icyo mbwiye ngamuri commentaire ndade ni Monday Superstar.